Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka ribhoy dorbar ne kasngi kala leje kandu ya menteri rangba kajala ukon rat kesangma has ketren banyak keren halor bun kimat jingdawa jong kinong song snong kathan ribhoy kawai na kini kimat kadai bandawa na kesorkar ban kentiu kerdano ya kapatar kema administrative unit syak civil subdivision ban kentiu kerdan ya ka umsning block syak civil subdivision of eastern ribhoy ban ICNRD block no ya ka mauhati bat ka umden bat kilai kran ru halor uput usam jong ka jela Meghalaya bat ka Asam habakran sikilat patai kubor hadin ke jingya kendu ya menteri rangba uba RB Shadap ulayatu ba ka jingya kran kalong ka basaiso hakaba menteri rangba ulayatu ba ka kam kalayat syat chakmat namar kesorkar MDE kadai kesorkar jong upajba bat katrang ban penyajan bat kipat nyong syong snong syuk karib hoi dorbar kelapan pauru hau menteri rangba ya ke jingdon kam jong kikli nong sansyar ban kentup lang ha ka kenhun jong ke komiti border issue kenang ban suk ha ka bayakren halor uput usam namar kidon kisnong ki kamtip ya ke jinglong jingman bat ya uput usam lapan sengau kinongelam jong karib hoi dorbar bat hakaje kenduk bat usiam ngibu sautuli ki point kijongi kabanongkong kadai na kabenta ka patar kema administrative unit bat upgrade ikai syaga civil subdivision hakabayadai bat kane ka kam u chief minister ula ong yangi ula yathu yangi ba kane kadon kam ban habya lang bagi proses di babun ki bahable tembe wong ngaladon lupa hakaje mod baya kane ka administrative unit kidon ha ka jumut ke jongki ban kentiu ya ka tang ba kandang simpot ha ka ba kin hawyai rengkat bat kini ki jumpai lene ki rules ki jong government bat mauru ku loong yang ni ba piwadu jungkerman ngila don lupa ka bukum kata kar ko berkat ya kan ya kaftar kema bat upgrade ka sya ka civil subdivision ha ka jingdai bede bat ki atli ki subdivision ke bangidawa kata kadai ka umsning bat kane ka Eastern Ribhoy ya kane wong kadang-kadang ke sini menungkong ka bang ngadang yuyo ya kane ka jingtip bat ngangit ba nyenang study ya kane ru bala dadang don shu ki ki detail ki bayadai bat kini ki jingdawa ki jongpi semua bahaba nang ka hadir hakajinge dei bede bat artli ki CNRD block ka bangidawa kawai kadai ha mawati kawai kadai ha umdan badia kaneru chief minister pular uang bangi lele nagliang government ni dak wae banyajan bat upajba bat detang lang ba kini ki sina di blok di bangila ban yo ban ayag jingerap syaki pajba ki jong hipok state kamat ka ba ni khamslam banyakran manne ga long chapang ka border kane ka border ulai itu ini ba ka government galatung ya kane ka regional committee apo ka jing long chairman jong Pak Preston Tensong kemudian chief minister pengin nagal yang jong ribut terbaru ngila kerpa dia chief minister apil subahan include lang yang ngiru hak komiti namar ngidon gibenta giba kum karibhoy ngidon gijaka kum casabuda kene ka blok 2 bat kene ki thain khanapara bat kene ki domoria daterter te nagaliang minister uang ba kene ka komiti ka dan tang sanmut ki member kene ki permanent member ba tung da government bat ya phi on sakhat ha ka por bolong kene ka komiti te ngangai skam ba kene ki jing pular jong minister ha ka jing dei bat berkakam border kade ka kam ka khia kade ka kam ka bangun mangi kum kari bodor ba ngla sim khia la kham slam ya kene bat nagaliang jong iru ngilatung ya go ka sob komiti jong ka border komiti hapo ka jingelam jong iba Jesse Marnga kum chairman bat iba bat hok nong mali kum secretary bat kadon prangon kit khot jongka bat ngila pentu ya kene komiti bakan syong kloino lada kate ban hablek wat ya ki tip ki batikna ya ki documents ki bede bat kene ka kamru kene ka komiti kan wanra syaka report dorbar bat hadin mengilayo ya kene report na kene ka border committee ka bangila thung na report dorbar nginsa ya keren hapo jong report dorbar bat hadin kata ngin salai ban ya keren hakamat jong kene ka regional committee ka bak sarkar balathum kita kene kimat ki bangila
ya kan bat usiam bat ngida pen pau banyu somu ko bakrau ya uci minista bahwa aipor yang ini bat ke jingsyong kala kham slam bat ula batai ngi sibun ke kiai ula panjing muru nangi bat ngida sunghun ya kan ke jingkendu ka hak ne kesni ya pek ngida ya kami makadon ka komiti kepala yalam dan chief secretary berkata ke komiti kan sa bisyar ni hak jingri ban bu ya ka por lanor dengan 4 yo